na game abol thei papa hangsan papa bol ngam papa kichep na dan chun om jingin ji chun thudi thuta gamsung ti wai hom dan hi ve ong tin thudi thuta hangsan tan cho ye tin oti han lang hi le ilungu mong ti nge ke ku ni a hi cho hi kana ma mu ki ti le ike vai pu dan hi decision hi 3 la ko na involve pa ata kai sa separate administration chu chu nga ke pa pi cho pu mon separate administration hi 3 la ki pan ta thado student association chun tua ITLF ana pang won tom ding khu all tribal student union manipura president na katuwa ma president hina noya khu na kan to wa ma khu atsuma ko na 3 la ko na chu atsum khat ka so wa 6 schedule be mu te ding separate administration yani ki pancho SA ti 2023 jawa ki pan hilo ti chu 2015 langa hi chu hichlai a chu 3B la chu UPFK no yong WhatsApp ka ti Facebook UPFK no yong Joint Tribal Union Manipur ZTUB a case spokesperson ina open letter kana pi ucho hi kana pu na kana head zeniwa tuam to lo PTS no defense pu hin you say len hin zeniwa kana ki ho wa chaina amhon ma zo si movement na ki di uti wa ki bolo wa ko na chu boy nong ki pana ki cha ko na chu nam ki ti ken kata san lo so group ki thoi ya tu chu SA ki se ya yong chu kata san lo ya chu imphal ka da ha chu so champura ka hung lo hung leng ka ka da thamai pan sa de he ki hung pun ding ni ya chu hang san tai ni le lo chan ding yong na ko poi thudi chu ta ke ben ka se ngai manipur ke lo ding a soi ka yu hi so group hon ipi bolong a hi thei poi he conflict hi conspire bo la umami ong si ai kai ko ai kana sa umahi ipa hi kamu chin ja chu na ke hi kana emotional lo cho ja chu ni pi ko ma ka sei nom chu lesson lan tau te ithi manu hi tuni ni khon SAUT mo hi yong ni him khat hi na wi cha zong ka banga min ai gen lo wa min ai respecting hi ai man dignity nei masat ngai chu englo kuki warong chu kuki rising hilo kuki rebellion na asielo wa kuki in ki hon ami pi a convince lo ji wa a chaina biren ngo thu cho recognition pe pa biren zo chu pa cha ta lu hela amo zo biren zo sai se no wa song ko khet ke zo cho na pu mon chalo biren hi ito bangin a khu ti lo wa ile chun to chun mi pi ho chun na hi theya hi le thudi ipiam thu ta ipiam le sit ki vai hom dan ipiam ko luitin thudi thu ta cho ye te ti advice ka pi no me biren hi anoble the first missionary hian lang anoble ipathenu to bang hian lang tin ki se jong le ke wang imi satet thada ka koi jing hin na alem chang phadom le ki bol me the ti jong gel the kham se hin ai bi la mai kal nang jong tua mi ita galmi te la na gom bangin na mi na satet ni jing na la ye na how ki thisan chu amang nai poi ti khat hi mu the nom ve vein hong ha panin lang lam kai tia jong ipiti seidam alkhat an hil dom dom lang na nang ma thu se ma angai di wilai kilomin abani tu hin nang jong esante news talk so apang din tin ka hin tiam nom chu luki min bang phada phot din lang na chom khat aku ki min lang phada lang sas kalam kai tia bo tem to na mi pi te phada to kagam kana mu phada lang ngul sanglur elem khaute le nem cha chu nobly es ujengo kan support you ha na adang hi ha se da tantin ki ha se da tantin lam kai te al khat grill ball je butin mabana mi pin pahin pom theba le Michael come back home we need you tidam na we need you come back home chapawa mangpat to bang hile hi jong le chon kinung le tan zola kharam jana na hung kinung letan zinina akon tia kakuna o nazating le apai Michael ki pau me tu nya ti chen chai poten na thank you so much ki pau me pumun time to time update nin PG ki pau me ipi le mi pi te ho ngai lut na kan sei thu bo bin sei khel sei wa lom le he ngai da mun tiong chu mi pi ko ma ka ga sei no me ka ki pai Sekhil se ngai dam na sumta mi bide kami bide ko wa good Sekhil se wal ho ki ngai dam mute
lel kho muti ipoi na ho lung se chul lo na zo in pang hen ti to kain vai lai te kain vai thanai tan tin Michael ata benin ni tha le zo azo le es ante chen ra na ga zaw te na imi pi te kami pi te ka ti ta lo tu nya pa na na thu sei tam ta kui long ita ja tu nya pa na imi sa te na imi sa te in se da tan lang chi lam kai du da lo te hwal khat hin bol cha ba yo ha ki pau me le